Kanyang laki din! Ay na, pasensyakan kumare Awan talaga ti maipautang ko kan ka. Unay kan kumare, oray limagasot la kumama. Igatang ko lang iti bagas mi. Awan nga minan ti maisa ang miinton bigat. Maasi ka kumamat amare. Katwan mat mare, maasyanak talaga kada kayo. Ngam naranaamot nga rod nga awan imbulsak ita. Nagbayad ak ngamin iti tuition fee dya inauna nga anak ko. Kasta ka di kumare. Pasensyakan kunak manan. Amumatin kanyak. No ada kwartak, apay kitin asaan ka pautangan. Awan talaga ti kwartak ita kumare. Kat sige nga rod mare. Wan mare, padasan pa'y lang umutang iti sabali. Madanagan man lakay. Apay bakit? Diyak ngamin na pautangan ni kumarik apurita itay umututang. Okay. Anya nga rod, kaawan mo't talaga ti kwartam? Wan nga rod, ngam amumot tanday jay no saan mapatgan, naglaka agumura. Adakang kuana no di na maawatan nga awang garog kwarta. Tanod da, mahitkit saan mo't anarigat, ama pautangan ida? Sa bagay matkit di Ay, makaamumot tan aday jay akumarek, nuguraan na. Kunamlano asino day di agdani ka? Pwet! Kunamlano asino akabaknangan? Pwet! Ay, apay ngay kumari. Sumungsungat ka pa ilang agong ungat ka ngagdaydaya mo dum. Ha? Manipod ita! Laksido kun ako mari day di babae? Pwet! Ay, asino ayat idakdakamatam ako marim. Asino pa'y kuman? No saan aday di adani ka? Nalabas ti kinaimot na. Para limagasot lang utanga, nagrigat na nga ito. Ha? Addan to la masapul da, imutak met ida kunak tumag. Ha? Kunamlano saan ko abayadan to utanga? Pwet, makapasair itirik na day dyan nga inaramid na kanya. Isong amanipod ita, i-break kon kas kumare. Amom lakay, napalabas ko dadani ka nga agas ng waitay biga. Anya kumangay no napalabas mo ida? Ha? Kunamlano asino da akabaknangan dito'y lugar tayo. Apay man na nakasta ka? Una, tatunggal lumabas da dito'y balay. Iparayag da ti adu a groceries a ginatang da. Anya? Ay normal ginatang da nga rod. Kamaysa? Awan mo sa bali apag naandan mo saan adito isang wanan ti balay? Lastog da ko namkit di No saan nagparayag ti panagkitkitam kadakwada. Ay, saan no siya? Palanggwad da amin palangguad. Saan damat unay abak na? Amok nga adumat laang tututang da. Nya? Di dalang babaeng. Naktumad ngamin kan kalakay. Gimura talaga ni Mari Purita kanya. Ha? Una yan day jay ako Mari. Basit laang abanag. Ang gimura mo tan iti kastaunay. Nay, apay agimura? Kat, jay saan ko apa nang pautang kan kwa na idi na minsan nga aldaw. Ay, una yan. Nasabat ko itay ijay kalsada. Pinansin ko pa'y mat. Nagpigsamot di saok. Imposible di na nangag. Di nakmutla pinansin. Anya ko mano di na kapinansin. Awan ti mapukaw kang kabakit. Bayam, nagidya kakasjay at tao. Isuna, nagitay tao nga awan manaknakim na. Hay, umadani man ti graduation. Manula ang alawas ti Orion. Wan nga rod, Mare. Ay,
Ibagbaga nga ro jay anak ko, akayat nakanumot maikan iti Manny Garland. Ha? Iso ako nak. Ikak nga medya kung balay nga itad kan kwa na. Saan nga ijay pagadalan? Aywan Uray ni ading ko, ikakmat. Angam kasmatlakan ka Itad kunton dito'y balay. Wan mare, madimat no ijay pagadalan ti pangtedan. Ang mga nuadama ko na dagiti dadumaan aganak. Wang gayam. Asino nga minan jay gayam mo nga jay ili? Jay adasalun na. Ay! Ni asunta ti bagbaga? Aywan! Nakalubat ka di jay iti Sunday? Aywan! Awan day off na day jay agayam ko. Apay, mapan ka agpariband. Ay, wan ko makumare. Tapno, presentabolak mo tayo itong graduation ti anak ko. Ay, sana all. Ganun na Ingkalat na. Di ka madanagan, taawagak ni asunta. Ipakaamok ang mapangkang. Nidani ka, mapanagpariban ijay ili. Wen, isutin ako na kanyak idikalman. Tapno kano presentable inton graduation dagiti ubing. Ha? Agpariban tapno isulaman ng ti pampansinan ti tao. Ay, talaga mat ti tao aparayaglat ammo na. Anya man na nga ibagbagamon. Katpot naman, sana yan. Ay na, no kayat mo, ang kami agpariban. Tapno maunat day tabuok mo, kasla steel bar. Saan laeng ariban, mare? Agpa-hair color akpay Ay? No kabailan na ti agpariban, kabailak mata. Anya lakit din ayak. Ay, ganun. Aywan gayam. Agaramid pa ni Danny kay iti Manny Garland para iti anak na. Amang ano di mo pa kayat asikalaang ti awan Manny Garland na para iti anak mo Anya? Di mo kaya ti paartapan ket. Isong agaramid kamot. Anya? Apay mapangkaman umutangan iti kwarta ni bagat supay. Wen, basit laeng mat agatad ti utangak no bilang laeng. Anan mo ngay? Kaya wang magkastaunay apaggastusam dito balay. Ay basta, adda pangaramatak. Ken may saan mat asika ti mangbayad no bilang laeng. Unay ka? Makamuka? Makaamuak ka talaga. Iso adikan makibiyang tayo. Pautangan ka. Ngem, tungtungan is tungtungan Wan ka dinana. Anya lakit din aya. Manungamin aya ti masapul mau. 15,000 nana. 15,000 kuma. Ay nagdakkel mo't gayam ti utangam purita. An-anwam aya ti kwarta. Minana mo. Kat masapul ko Alangan kit dimat, abinsa-binsa pay amin no anya ti pangaramata. Da kayo mo't nana. Mala, pautangan ka. Ngam iti unag ti 2 bulan. Nasken anabayada mauna. Kasta ak ngagpautang. Wina na, masusunod ang usapan. Anya lakit din aya. Malang araw. Sakbay ka nga itad ti utota nga makwarta. Agpinirmata pa'y nga umuna. Purita. Kuna man umay kay tayo gibangkag. Kuna no umay nagtulungan nga trabaho. Anya kalakit din ayalakay. Amumut makalawas laangan ti urayan kat graduation ng dagiti ubing. Man ano kumangay? Mapanak ijay ilay. Adda napatag apagnak itangal na. Kan may inakmet lagumatang iti aramatak nga agaramid iti Manny Garland. Manny Garland? Apenan mo ti Manny Garland? Maag ka ba? Naa. Anya aya ti ammom apakaususaran ti Manny Garland.
Graduation, saan aya? Nasken nga adamot ti Manny Garland ti anak ta. Ngamen, damag ko nga adda ka no Manny Garland nga ited ni Dani ka iti anak na. Kan, dagiti daduma anagan na. Siyempre, jakmat kayat ti pati wa? Ha? Amom day talakay. Ha? Nagparibal ka? Oh, apay akas na ti reaction mo ang nakakita kanya. Saan ka kada maragsakan ang nakakita kanya at mintas? Tayta, tinangi pa namin ti kwarta nga inutang, Mau. Oh, apay kumano iso tinangi panak. Imbagak mat idikan ka, asaan mat asika ti agbayad, saan aya? Anya? Imbes ati ibagam kuma. Ay no, nagpintas ka matan bakit ko. Saan mat? Taday tala nagmadi alangam ti mapasungadak mo. Diya, maayayo. Iti lang ang makasta. Maayayo siguro, ha? Kung saan nga inutang ti pinagparibal, Mau. Wow! Talagang nga damat Manny Garland mo para iti anak mo, Mare. Siyempre apay, da kayo lang ay ati makabaal amang tad iti Manny Garland iti anak na, wano ka anakan na. Ha? Oh, apay nga wan makitak na igam yung Manny Garland. Uray di agim babak ng ako marita. Awan mat makitak na imot na. Kwa, adda. Kastamat kanyak. Ada itad ko iti ka anakak. Ngem, saan adito school ti pangtedan mi? Ha? Dagiti Manny Garlands, kahit saan arumbang nga itad ditoy. Ijay balayan. Oh, kitam ti aglawlaw mo. Si kalaan mo ti ada imot na akasta. Ne, uy nga, paisuan niya. Sa bagay, si ti apple of the eye itangal daw. Ngamin, si kalang ti ada imot na Manny Garland. Nagaramid ka iti Puritas History. Kapulang iti Manny Garland. Anya? Sigurado nga ibagakin panunutin dagiti tattao nga adda ka ba alam iti biyag. Isong adda Manny Garland mo. Makapailak na dyan ako, Marita. Tilang pagpasikat na ti pampanunutin na. Uwan nga, Rod. Impagarup na siguro at Manny Garland ti anak ko, kan ti kaanakam, kat ijay school nga ited. Isu nga inawit na mo ti Manny Garland para iti anak na. Hawan nga, Rod. Isu na tikit kitaan ng nagiti tao. Anya ngay nga, Rod, no isu ti pagragsakan na. Para maga talaga na dyan, Purita. No sa dino nga taati nangalaan na iti pinagparimand na, ken inaramid na ama ni Garland. Aywan, adda na damag ko. Nag-utang kanukat iti kwarta ni Bakat Suping. Oh? Wan mare, day ta tinangag ko pagsasaritaan day jay daya idi na minsan nga aldaw. Ay, una yun da dyan, Purita. Ay, aguutang talaga iti kwarta. Pasikat. Anya, lakit din. Hindi pa'y katapusan ti Judith mo. Nga binikan kay ti Dualawa sa pawayway. Nga bagyang ganita, awan pagbayad mo. Nana, no di mo kaya tagbayad, o may kagtrabaho ijay farm. Ha? Agtrabaho ijay farm, Nana? Wanda, aging gaamay ka rumamin ti utang mo kanya. Ano sa mijay? Tatalaga nagbara ng runay takat samar. Anya? Awan ang tiyado pa yasaw. Umay kainton bigat. Tapno makairugi kan ng trabaho. Abay, tati kung kunakeng ka. Kundi utang kay ti kwarta. Nagdakkel pa'y mengaraw. Lakay, ang mga nood na kwartam. Maasi ka kumamat ang kanya. Nagpudot ijay farm da na supeng. Nagbangsit pa'y tilugit dagit ni animal akas kan kuana. Ano sama?
Nya kay karo ka pinanunot mo nga uman at ipagparayag mau. Nila kayo mga, sige mo tanang. Maman, awan manamnamam kanyak. Ultimo 5 aduleng. Uno tulang apisaw. Uno agkatok ados. Awan ko kwartak ita. Awan bibiyang ko iti inutang mo tadya mo inaramanan. Binukudam mo iti bukudam ma iti mangikaraw. Anya, nagawan mo tan nga asim bardaw. Ay na, kunaklakit din o asino ti masabat ko. Si kamat gayam kumare. Ha? Eh, Tangat aldaw, ngamdanda ni di ka na ilasin. Ay na, nagtangkan mo tanday ta ang isit mon kumare. anya? Saan ka man nga uyawan? Nga may na, nalabas mo tanday ta kinangisit mo. Wan mare, kasano ajak ngumisit, kat inaldaw mo ngamin amapanak, ijay farm ni Nana Supeng. Awan paglinungan ijay, no kastoy ang nagdaga ang tiinit. Anya? Apay ngami nga inaldaw ka amapmapan ijay. Ikarkarok nga ro jay 15K nga inutang ko kankwa na iti, sakbay ti graduation. Ay, kastaw na ya babawi kitan mare. Anya ngamin aya, tinangaramatam iti 15K nga inutang mo. Isu ka di dayjay, ti inaramid mo ama ni Garland, kan pinagpariband mo. Nakababain man, ngam husto ka kumare. Gapo iti apal ko kada kayaw, iso ang naaramid ko dayjay. Ngamita, agbababawi ako. Mababain, nakpaikit din kada kayo ako kumare. Promise. Ay sus, awan serbin ti buok mo nga imparimband mo, kumari. Ha? Ay, wan nga rod kumare. Awan serbinan at talaga. Ay na, di ka pa yun mailasin. Gapo iti nakaro alitem mo. Kas kala manananggal di talangan. Ay, nagngisit nga tidog ti buok na. Anya laki din. Ha? Day ta ti maala ti pasikat akasken ka. Adal day taken ka. Asaan nga amin abanag ketrumba nga iparayag iti kaadwan. Kitaem, nakakaasikan amang ikarkaro iti utang mo iti farm ni Nana Suping. Ay, nakaamiri sa kun kumare. Apaman ama ikarok di inalak a 15K nga inaramid ko ama ni Garland. Kan pinagpariban ko. Ay, diyak kaya tanti umutang. Ay, amom, dahito iti tandaan na, mare. Saan adakas ti umutang? Umutang ka, basta para pamilya. Pamilyam ti agnumar. Saan kat apagpariban mo laeng kat pang Manny Garland. Tapno ada ipasikat mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Parang Tarabay.